Kanitha-ini wa ACK Christ the King Nyahururu County ya Laikipia ndiko munini wa President Rigathi Gachagua nyitanire na etikia Igii igongona-ini ria kurikia gutungata ria Reverend Bishop Stephen Kafora aumagaritio ni atongoria kuma gicigo-ini kia Mount Kenya. Gachagua ni ahũthĩrire igongona rĩrĩ gũtamburukia mũbango wake itemi-ini ria kuhukia njohi, thumu na ndawa cia kurebia bũrũri-inĩ. Ukiona umechoka na kazi hakuna shida. Vijana ni wengi wanataka kazi ya kuwa OCS. Na hiyo tumesema. Na hakuna tafadhali. Munini wa President ni eriga kuga thirikari ndiri na kanya kama Abithaa aria marahithirira athondeki na wendia a njohi ngananie. Gachagua oringi agikinyiriria murugamo uyu. Hakuna OCS, tutapiga transfer. OCS kama ni mtu ya kushikana na watu ya madawa na ya pombe na kuchukua hongo. Tukipiga we transfer, that is stupid. It's transferring a problem to another part of Kenya. Niego kwa maragwa constituency tonu moyo neyo party area mwe dry Muranga ni ndi mugomere ni cio kia biu. Na atumia ni maroria athuri mwe nako. Na budget ya mwaka wa 2023-2024 gitanywo guthomwo wakana kiumia giki. Gachagua na atongoria thirikari-ini ya Kenya Kwanza na umathite na mbere na kuhurira ndebe mutaratara wa Kigina. Gachagua akiuga ino noyo njira ya gukinyaniria ukuria na uthii wa na mbere kuri muingi. Wa miaka 3 ni tukuona matunda. Thirikari ino ni itu, reke itu support thirikari itu tondu na koroni acio maranegena maingirire ona no konio mangirehe magoti manene muno. Reke aria twaheire wira aria tuthondekaga thirikari nigetha mone mawira, reke turute kindu ona Ngai atwiraga atuhe 10% tukaruta. Wale unataka boreholes, akina mama wale zaidi ya 70 years wanataka pesa yao mwisho wa mwezi. Hizi pesa lazima tutoe pahali fulani na hatutaki kukopa deni kwa sababu Kenya karibu ipigiwe kengele. Thirikari iratanya guthoma budget ya muigana wa shiringi trilioni 3.67. Thirikari igitanya kugania shiringi trilioni 2.57 cia mbeca ici kuma kuri magoti. Atongoria thirikari-ini ya Kenya Kwanza makiuga one meharirie kuregwo igoti makiria niguo gukinyaniria kioneki gia thirikari. Yote Wachira Karani ameomba kwa sababu serikali itafute pesa ili iweze kuwafanyia kazi. Nenda kugo ikiwa mimi nitakatwa ushuru ndio nyinyi mkae vizuri, wacha nikatwe. And obviously it is good. If you are not supporting the finance bill, alafu uende useme unataka barabara zitatoka wapi? It's not possible. Riendekithia ria mutaratara wa Kigina ni rikoretwo rikiamukira uregani kuma kuri ngwataniro ya Azimio. Mutongoria wa ngwataniro eno Raila Odinga akiheana mukana wa gucokia mirurungano agikorwo thirikari ndigwiciria keri uhoro wa mendekithia maya.